Padingay, tabuk nong ni buskango ang results saklay na bakak tangay tungo results ani yago sokpaka. Ang yango rithang lainay tabuk bumong pula ang nungin hanay gana otong kakay singmay baksa phaidi. Plungs mighty riang bomanka 529.8. Theater round ni number 1 idol ni sing bono sinika. Next nungin hanay nong ni buskango Dinesh Jamatia bongkay 492.5. 492.5. Boniyagulo nungin hanay Anil Jamatia bongkay 475.9. Boniyagulo nungin hanay nong nibuskango Ashmika Deverma 451.00. Bo asik point money sekangi peka. Next Benjamin Koloy manka 446.4. Boniyagulo Naputi Jamatia bon manka 445.2. Naputi Jamatia. Boniyagulo manka Barmani de Burma 439.5. Boniyagulo Ananto Jamatia 439.5. Boniyagulo next Biplop Jamatia manka 434.8. Boniyagulo top 10 ni listo Rishmi De Burma 423.00. Abong kay Borni marks and abong kay sini top 10 contestants rock semi-final round no nor shogiga. Hading kay sing Borni bagay sing joto yapa khorb lain tay congratulate kay na borno borok semi-final round TIPRA Idol season 2 aro borok semi-final round no shogiga ang koine nor joto ni yang obus kang phane bagay yang obus kang phadi tay for